Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapho-ke ucindezele ibhathini u-subscribe. Ususubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela manje. So ongakwenza-ke nje lapho ukucindezela ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba okulethele lona namhlanje sekhona ividiyo-ke laphana-ke etrendayo yo-M_K laphana-ke obesho ukuthi-ke mase kuvotwa uma uyi-M_K kumele wenze njani mase kuvotwa laphana-ke mhla ka-29. Kodwa-ke ngifuna ukuthi mina wezwa ngami ngidlalela-ke ividiyo yakhe lo muntu-ke uzizwele wena ngawakho amadlebe. Engizobe sengicela kuwe mina laphana ukuthi-ke masuzwile-ke le vidiyo lena-ke ungene ema-comment section ufike ubhale cabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicinza nebhathini usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti emnyama-ke leli-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. MK, uyazi nenze njani? Ngeyi-29 kaMeyi ngelanga lokuvota. Mabeqala nje bekunika i-ballot paper. Ungayibuki uyiqale phezulu. Uyibuke uyiqale ezansi wenyuke nayo. Khona uzasheshe uyithole lento oyifunayo. Ngoba laba ejeni bahlakaniphile. Bave sebathatha i-MK bayijikijela le ezansi. Bafuna uqhamuka ukufika MK nje usukhohlisekile la eqaleni usuthola abakhohlisi la eqaleni. Uma ufika nje ku-ballot paper uyiqale phansi uyiqale la ngezansi unyuke nayo uzothi mawuthi nje 1 2 3 lapho nje umuntu uthi nje qiqiqi usuyitholile i-MK bayitshela bala sibala yini ke this time ngeyi-29 kaMeyi ballot paper iqala ukubukwa phezulu maqala ukuyibuka uyiqala ngezansi wenyuke nayo yaphezulu umuke wenza njalo ngeke uzulahleka mthele ngiyobuka uqala ngezansi wenyuke uye phezulu singadlala lapha this time impela ngeke manje sibankanke indlela zonke abana chance kusho mina macekeceke.